Casa Wishin Sidancia, saludos a todos. Voy a leer un cuento sobre el águila. Esta vez va mixteco, más tarde la leeré en español. Dice: Ine cuachitia ninda kun unen sivillanuni, ni ine nyamanu uvee, teni chinaka ne nyataka, den diadi siatna sivima ni tavia, kisiti ni sanu si shipilu davama, januni ti ni kanikwa ni ku si nakwa kun si da pilu davagama, ni nu pilu ini si kenyu usi, nduku sindaku kashi si, ni sanda isina i pilu ni shito sina i siatna ni kama teninda vandishin si nu nyu'u nakua shiku siu amadi duka shiku sida siatna ni ja'a itni kuya januni ni sa'nu si i kivi ninda kotondia si dikishi de ansivindia kwa'a ini in la ka'nu sasnu'u xikanu si nikonda kuchi ndixin si idiki si nu tachi nuna tasatnumi ndixin si nduloko sasnu'u januni si te'e inde'e si ndiandu nya saku duka ni xikatnu'u si nu in siatna xikanu yatni nde'i si januni kisiku sa'nu nun sida la ndu ñaja ni kachi siatnama doko masaka'ni ni dini ni sa'a ñaja mini xiyu'u diin ana xinduna duka ni ku januni ko ni dando'oga si mi si sa'a ña yuka nde kivi ni xi'i si ni sani'nu ini si na in siatna. Bueno, ahí está. Más tarde leeré en español este cuentito. Ahí está.